Чухте Националният оперативен щаб, професор Мотавчийски, какво каза, подробности за новите заразени с коронавирус. Сега наживо се включваме в Румъния, където колега журналист ще разкаже каква е ситуацията там. 8 ли са по последна информация загиналите? На пряката ни линия е Адриан Суара. Добро утро! Превода в ефир ще го направи Борислав Митрашков, за което му благодарим. Добро утро, Адриан! Каква е ситуацията в Румъния към този момент? Bună dimineața, Aurian! Care este situația în România în momentul acesta? Bună dimineața, bună dimineața. În România situația nu este chiar bună. Chiar de astăzi președintele Klaus Iohannis a instaurat... Ситуацията не е добра. Тази сутрин президента Йоханес обяви допълнителни мерки. Da, a anunțat carantină totală în România și se va implementa astăzi la ora 12. Които се състоят в тотална карантина в Румъния, които се въвеждат днес от 12 часа. Asta ce înseamnă că de mâine românii nu mai au voie să iasă din casă decât pentru urgențe, pentru aprovizionare sau pentru a merge la serviciu. Това означава, че от утре румънците нямат вече право да излизат по какъвто и да било друг повод, освен да отидат да си закупат продукти от първа необходимост или да ползват спешни услуги на медицината. Chiar tot Как реагират румънците на това, на тези действия? Pentru persoanele de peste 65 de ani care nu mai au voie să iasă din casă deloc. Un moment, avem întrebare. Как реагират румънците на цялото това нещо? Populația română cum a reacționat la aceste măsuri care sunt prevăzute? Da, a reacționat. Bineînțeles că sunt foarte mulți nemulțumiți de aceste măsuri, dar autoritățile tot le impun pentru că este important să depășim această situație. Голяма част от румънците не са доволни от предприетите мерки, но пък властите ги налагат, за да могат да предпазят населението. Колко са вече смъртните случаи в Румъния и къде са се случили? Cât sunt decedați în România și în ce zone s-au întâmplat decedarea? Așa, decesele momentan sunt 9, astăzi s-au făcut încă, s-a mai confirmat încă un deces. Да. 9 са смъртните случаи, които днес беше потвърден 9-тия починал. Așa, decesele sunt persoane din Craiova, din Iași, din Constanța, Timișoara. Починалите са от Craiova, Iași, Constanța, Timișoara. Arad, Iași, da, Iași am spus, Arad și Suceava. В Арад и в Сучава. Тоест в Крайова, човекът, който е починал в болницата в Крайова е местен жител, така ли? Acest care a decedat în spitalul în Craiova este localnic? Este din zona limitrofă a Craiovei, dintr-o localitate de pe lângă Craiova. S-au înregistrat 3 decese la Craiova. Човека, който е починал в болницата в Крайова, е от едно близко село до Крайова. В болницата в Крайова до момента от коронавирус са починали 3 човека. В Крайова, така ли? Да. Добре, чисто като журналист ви питам, медиите там, понеже ние по цял ден всички емисии, всички телевизии говорим за заразата. Как са нещата там и има ли страх и паника в населението?
Din punctul de vedere ca jurnalist coleg, vă întrebăm cum e situația în domeniul de jurnalism. Este o panică, este o frică în domeniul dumneavoastră, pentru că aici în Bulgaria fiecare televiziune este ocupată numai cu COVID-19. Da, și în România toată presa este ocupată de asemenea cu acest virus și cu mesajele transmise din partea autorităților și din partea reprezentanților țării. В Румъния също напрежението е голямо. В медиите постоянно това е основна тема. Приемаме и препращаме съобщенията, които ни изпращат местните власти. Bineînțeles, sunt de asemenea mesaje de prevenție mai tot timpul pentru oameni, în special pentru cei bătrâni cu riscul ridicat de a se infecta cu coronavirus. По-скоро бихме казали, че постоянно се изпращат съобщения относно по-възрастните хора, които са инфектирани или в риск да се инфектират с коронавирус. Și întotdeauna ne asigură informația necesară pe care președintele României sau premierul sau celelalte autorități ni le transmit. Постоянно получаваме информация както от президента, така и от министър-председателя и местните власти за състоянието и препоръките какво трябва да се свърши. Bineînțeles, toate cu тук mesaj de... при нас масово не се спазват мерките, които са наложени. При вас кой контролира как се спазват и spазват ли se всъщност? La noi este o parte din populație care nu respectă măsurile care sunt propuse. La voi cum se gestionează aceste măsuri? Și la noi este deja un pic depășită situația, pentru că sunt persoane la fel care nu respectă, de aceea s-a și trecut la această măsură pentru carantină totală. Да, и при нас има такива случаи на неуважение към ситуацията, която е създадена, и поради този проблем се налага тотална карантина. Тоест вече armията e заела poziție и... Adică armata a început să gestioneze împreună cu poliția și autoritățile locale. Da. Armata va începe de astăzi de la ora 12 pentru a sprijini celelalte autorități în combaterea românilor de a ieși din casă. Да, армията днес в 12 часа се включва, за да помага на местната полиция да прибере населението в къщи. De exemplu, în prima noapte de carantină au fost amendate peste 1700 de persoane. Например, в първата нощ на карантината са глобени над 1700 човека. Сериозно. А каква е глобата? Как варира? Да, ce amenzi s-a propus? Ce spuneți? Amenda în ce constă? Amenziile sunt, bineînțeles, sunt sancțiuni contravenționale în valoare de sume de bani. De exemplu, în urma sancțiunilor au fost aplicate 188 de amenzi în valoare totală de 234.000 de lei. Около 188 глоби са финансови, които са, mai repetăm încă o dată, suma de 200 de lei? 234.400 de lei. 234 лей. Това в българска пара? Горе-долу делим на две. Леле. Сериозна санкция. Сигурен съм, че никой не би излязал при подобна санкция. Добре, благодаря ти. Благодаря ти, че се включи в нашия ефир. Надявам се да няма повече смъртни случаi и da se prejuvee. Mulțumim pentru participare la televiziunea noastră. Sperăm să nu mai fie decedați din coronavirus. Și eu vă mulțumesc. Păzете se. Să sperăm că Друго не знам какво да ви кажа. Fiți atenți. Vă mulțumim.